Kani kedai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule do Richmond Kharlukhi kimat bakong san jong ka khubor mentaka step Menteri Rang Bado ka riu la play ke project penroi ke Basongdor palat kendai hajar news pa klur tengka ha dedia pada jong district Narmada ha Gujarat ya ka National Press Day la rakhe ha Shillong hnen kesngi Karong katau cherry blossom kalau kut no Shillong nen kesngi bat ka kunhun ilaka cricket ka Meghalaya kalau penlia ka Nagaland da pra wicket ha Mohali nen kesngi ka khubor ka babnia Menteri Rang Bado ka riu Narendra Modi ula pen scam ya ka jingkut jingmut baklam artatian jaga sarkar ban pen kut no jing bam hok bagi jat ben riu luom ki kendo bat pen tikna bagi jing mentoy jagi kampen roy bagi dei ban poi shaki Ulapan scam ba ka jingba jingnyat jagi reulum kalong ka pakong santam naga bentang ke sarkar jong Narendra Modi ula krane ka ni henen kesngi haba play bat bo mau nong rem gi project penroi ke Basongdor palat kendai hajar news pa klor tengka ha dedia para jong ka district Narmada ha ka jila Gujarat ka babun ulum Ini ki project la play ha kesngi rakhe Janjatia Gaurav Diwas ka jing rakhe ka jing dapsis pa san posnam jong Unong yalam riulom bapau nam bat unong yele latlut Bhagwan Birsa Munda. Ulong bag jing so sarong ye jat riulom kadi ke bentang ke bakongsan jog jing sngutho jogari India Labuan Hajar Senan. Menteri Rang Bado kering la penpau bag sarkar ka tre de kom tre kam ke babnia ban kenti ke wai pegawai ke benta jong ki riulom. Kamashwa Narendra Modi ulalit jengo ya ka station rail bullet barangshna ha Surat jong jela Gujarat ban bishar bnia ke jingya chaprang jong kelenti Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor Menta kesngi kedai ka National Press Day hakari India ban ken mau buram ya kesngi ba ka Press Council of India kala sedang terekam na kesniam syajar kendai sepaan rupuhun Rio Kani kesngi kadake jingda lut jigilat pathai khubor bar ke jingdan kam joka kam tho khubor bandan ke jingkit clear kabalong ke bakongsan na gebenta ke sensyar patba ke bakot bakhya ya ka National Press Day la penlong no hnen kesngi ha kenong ba Shillong Menteri Ketenat Information bat Public Relations ke Jelau ba Lakman Rembui ulalong ukongsan ha kani ke jing rakhe Ula banjur bagi jingshania kena mau jam jong ka kam tho khubor kabala banyo tang habala bishar bnia ki jing shisha lakan tho bigi jingmut ki babon jad bat bala kiar re jing sutho bakla bat lale buram ru ki kenhuan ki barit pa haba kedau ya ka Meghalaya Media Meet ke badang shen uba lakmen remboi ula kedau ya ke jing penpau jong menteri rang ba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ya ke jing trailang ke badan South Ligi Nongrim ha pedang ke sarkar bat kilat pathai khubor kata ke kam thok kubor ke badan akor ke jing shania patba ke jing badan kam ya ki kor kibor da ke jing kit kle bat ke jing don jikit kle ya ki eki baro karong katau cherry blossom ke balas sedang menha ke situ adiang hamadan polo Shillong kalakut no hanin kesngi da ke beraki ki surjing ruai bat ke jing po pela jong ki ding liang ha kani karong katau keladan buon ki kenhuan manabar ki bela pen berniai ki brio Ha kesngi ke baar jong ni karong katau hnen kesngi la dan kinong ruai ki bapau jong keperthai kum taiga bat aqua la dan ruki kenhun na ke jela ke bela penbernya ha kani karong katau shibenta jong karong katau cherry blossom ke dan ke Japan Arena hanan polok ka barake ya ke jingeso akalariti ha pedeng ka Meghalaya bat ke Japan ha kani ka jingra ke ka belalong hanan polok ru la pani ki jingro ki jingruai ki jingbam ki jingele kai tenrai jong kinong Japan Hadian beladat ke election sking dorbar thawan ke jela Bihar las dang ya ke jing krana ke bedai bagi jing thau ke sarkar bathamai Chirag Paswan menteri ke sarkar pedeng ubreiru hedo jong ka sengsan partai Lok Jan Shakti Party Ram Vilas ule kendo yo presiden ka Janata Dal United ubadairu menteri rang ba ka jela Nitish Kumar nen kesngi habekran biglat patai kubor hapatna Chirag Paswan ule tho bagidan katto kane kimat belekran bat menteri rang ba ka jela katto kadengot ki MLA barang syusajit thamai bat kinangalam barang ba ki dang poish ke yeng jong menteri rang ba ban ai kublai ya Nitish Kumar halo ka jingjop ka bakrau jong ke NDA hapok jinglong nongelam jong Hakawai pat kaliang hakabere bagarukom thau sarkar presiden ka BJP ke Jelau Dr. Dilip Jaiswal ulong babaro an sepen bed hapo arsngi ulong bakinong ilam jog BJP kensa shim ya karai kani ko kubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong
Nak Akashvani Shillong ina beteng biang ya ke Kubor. Ka kenu ni lakai cricket ka Meghalaya ka Penliam ya ka Nagaland da pra wicket ka belong artat ka 6 job ka baar jong ka kenhun ha ka lempung ya lakai State A Trophy arhajar arpusan arpun Rio jong kishendrang bahapo arpulai senam kerta ka belalong ha mohali henin kesngi. Ka Meghalaya ka bela job ya ka jingkenting pisa kala ailat chua ya ka Nagaland bakan wan bakan tiet nengkong. Ha ka bakalala ban penhak blut ki wicket jongka hadian bakala kamai prapusan run nak life away point iway over. Habla dapat kapali ban be ekni kathong ka Meghalaya kalala ban kot yaka ha ka arpulai point r over hadian bakala hap no r wicket. Dagani ke jingjab ka Meghalaya kasa sakawai pat ke jekun persya ke Mizoram ka balabo ban long la syai kasngi ha Chandigarh. Ka Nirmala Sitharaman ka Menteri Ketenat Pelatengka ke Sarkar Pedang Nen Kesngi kalau orang bakladan ke jengkela ka bakrau ha ke jingbei tengka jongki company ha Nagaland. Ka bamenta kala plek jingmut ha gaban penbiang ya ki samla jong ke jela da ki sap ki bakam syajrong. Ka Nirmala Sitharaman kala play ya ke AI Center of Excellence for Skilling ha Nagaland bat kala play ki artli ki project ha po ke skim jingarap bakar pang ya ki jela na ke benta ka jingbei tengka. Ka Nirmala Sitharaman ka badan mentah ka jengok ka balai sgi sya Nagaland kala play ka AI Center for Excellence for Skilling ha Nagaland Tool Room and Training Center ke badan Hadi Mapur ha ka jingdan lang sembut Menteri Rangba ke jela Y Patton. Ka Nirmala Sitharaman kala sakiru ya ke jing sos skular ha pereng ke Science Tech bat ke NTTC. Ka Sarkar Pedang kala kentat ya ke jing kentok lam ler ke belapan pau de kawai ke Rensan ke bekerja na ke Pakistan ke baong balai teli giling sun jong ke Indian Air Force ke lahap apo arkenta na ke daw jong ke jing thot aki kor keyboard elektronik bamlak bantip. Ka Fact Check Unit jong ke Press Information Bureau kala penmena bakani ke jing keno kadai ke bersyukur bat kala ong baka Indian Air Force kala pensyai pat ba bakani kadai ke lingsun ai jing hikai jongka ka balahap akapor bakilit ai jing hikai. Ka Indian Air Force kala penpau syosyo ba amsyam ladan kano ka jingsya penjular ke jingdon jing em jakiro pat ba. Ka Sarkar kala kenturu ikinong syong syong bagian husiar na kung gini ke jing tip giba bakla bat ban pensisya na kitolong kubor batikna syaban nged neban sam yaki. Menteri Ketenat Ports, Shipping but Waterways ka Sarkar Pedang Usarbanant Sonowal nen kesni ulasan ng kusnam Sons of the Soil Emerging Achievers Award siya kisamngot kisamla na kajala Assam ya kabla penlong ha ka Kerluit ha Tezpur. Ka jingla kemen kala rakhe ka sap ka banangkio jong ka Assam ke benta boper ka bapenpau ke jingno senyang ka banangkio jong ka jela siya ki kampenroy jong kari. Mentah kesenam ka Emerging Achievers Award ka Letcha Sukrita Barwa na kabenta ka Media but Communication Sanggam Mitra Kalita na kabenta ka Entrepreneurship Isharani Barwa na kabenta ka Sport Himjyoti Talukdar na kabenta ka Arts and Culture but Dr. Devjani Bora na kabenta ka Conservation na kabenta ka Jing Tibet ka Jing Thau Thamai ba ka Jing IT Lut Jongki Halaki Jongki Kam. Habakran na kajing yalang Sarbananda Sonowal ulong baki kusnam ke degadak jong kajing angnod bat ka bor jong kisamla kajala Assam. Unang bishar ka Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan ulai ka khubor ka badan bor halor ka jingdan kam bandan ka tenat bishar ka balat luod bat ka balat na kajing penbor haba Ukraine ha kajing yalang jing samla pude bat kinahikai ka Assam Royal Global University henin kesngi. Yakni kejayakran ke belabu ekapang na kariti sensyar saka kamra bishar kilat na kebenta ki pateng banwan jeki samla pulean lapenlong da ka Royal School of Law and Administration Hajyoti Mancha bat kaptu ko kubor kalakot ngani ka step ka belawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaje ngene so ka Delhi station na kebenta ka kubor ha ka kten Hindi ka banbot ka kubor ka kten Pareng ha ka por prakat san minute ni pen kemal pi ginong sngap bah kapor prash teng naganega station pinyo ya ka North East News kapor menta kala janda partat prabaje.